कस्तो छ तिमीलाई? ज्ञानी छौ? ज्ञानी भइछौ? अनि तिमी रोएपछि मम्मीले के गर्छ तिमीलाई? तिमी रोएपछि के तिमी हु हु गरेर रोयो भने मम्मीले के गर्छ? मम्मीले के गर्छ तिमीलाई? हो मम्मीले कहाँ पिट्छ तिमीलाई? मम्मीले खुट्टीमा? हो पिट्छ? कसरी पिट्छ? ठ्याम ठ्याम गरेर पिट्छ? ए अनि बाबु ज्ञानी भएपछि मम्मीले के गर्छ बाबुलाई? ज्ञानी भएपछि मम्मीले के गर्छ बाबुलाई? हग गर्छ? अनि अरू के गर्छ मम्मीले? माया गर्छ? हो अनि त्यसपछि बाबुको नाम के हो? श्रेयान। अनि पापाको नाम के हो? महेश। अनि मम्मीको नाम? चान्नी। अनि दिदीको नाम? इबा। ओ माय गॉड, गुड जॉब। हाई फाइभ। ओ यस, डन। ओके भन। ल त।